muraho yambi igitondo cyiza tariki 26 z'ukwezi kwa munane mwaka wa 2026 ibikomeje kuvuga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ivy'urugamba ruremere, urugamba rukomeye, intambara idasanzwe bitarigeze bitekerezwa n'umunsi wa rimwe, bitarigeze bishyirwaho intekerezo ku buryo bwuzuye, nibyo bikomeje gukorwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe bati dushaka intambara ihagarara maze akazaho ibihe by'agahenge kugira ngo intambara izarangizwe mu buryo bwa diplomasi, bwa politike, hatagendewe cyane cyane ku kumena amaraso. Nyamara kuri ta ibyo si byo bigaragara, hagaragara ibindi, hagaragara uguhangana gukomeye, hagaragara intambara itoroshye, imirwano y'imbaraga ndetse n'isekeza ry'imbaraga ku rwego rudasanzwe. FARDC, Wazalendo ndetse n'abafatanije ririmo FDNB bati olinga te mu byange cyangwa se mu byemere nimba ari urugamba n'urugamba. Girl etinagal intambara ni intambara, ntabwo intambara ari imisetso cyangwa se icyo twakita ibiganiro. Intambara ni ukurwana utsinzwe agatsindwa, utsinze agatsinda, maze umunyembaraga kubawa, umunyantege nyakubaha umunyembaraga. Nabindi mushobora kutubwira ngo urwo rugamba rero rukomeje kuvuga butaka bwa Repubulika ya Kongo. FARDC ndetse na Wazalendo bongeye gukora ibitero biremereye cyane kuri 23 ku misi mu munsi w'ejo tariki 25 n'uyu munsi tariki 26, aho imirwano yongeye kubura mu bice vya Minembwe. 23 ivuga ko ihanganye n'urugamba rutayoroheye, intambara itoroshye, imirwano ikomeye, aho FARDC na Wazalendo, FDNB n'abacanshuro ngo bongeye gusuka ibisasu byinshi kuri 23, birangira abarwanyi ba 23 bagerageje gusubiza inyuma ibyo bitero bitari byoroshye by'imbaraga. Ariko ngo urugamba rwa rugamba sebo rwa rugamba rw'injyana muntu mu gice cya Minembwe. Ndaje nkubwire nyirizina izabaye, aho Wazalendo ngo yamanuye ibisasu byinshi fatanije na FARDC mu gice cya Minembwe. Amakuru atuka kuri tele avuga iki? Turaza kubisobanukirwa neza nyirizina uko urugamba rukomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko intambara ikomeje guca ibintu kuri buri butaka bwa kira gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza magingo aya. Hanyuma usibye ibyo biri kuvugwa, nanone mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi rwahanye inkoyoyo, Wazalendo barashaka kwigarurira Katoyi. Ni imirwano itoroshye yahanganishije FARDC, Wazalendo bafatanije bakarwana na M23 kugira ngo Katoyi bayigarurire, Katoyi bayigenzure. Ahanga ariko n'urugamba rukoreshwamo ingufu nyinshi, ibunda vya rutura birasa mu ntera ndende, ndetse bikavuga yuko ari n'abasirikare benshi ba FARDC basa n'abazengurutse igice cya Katoyi turutse mu gice cya mu burengerazuba bwa Masisi, kuvuga muri Walikale. Bavuga yuko badashaka ko aka gace gasigara batakagenzura, barifuza kukigarurira ku kiguzi cyose byasaba, barifuza kaga gace kajya mu biganza byabo. Katoyi ni area strategique, na gace k'ingenzi cyane muri Kivu y'Epfo, muri Kivu y'Amajyaruguru ugana Masisi, kuko na gace uyu gafite ukagenzura biba bikoroheye cyane ko wa subira inyuma ugatera, cyangwa se babikoroheye cyane ko wakomeza ukagera mu gice cya igice gicurwamo amabuye y'agaciro, mu gace nyirizina kibiramwo amabuye y'agaciro ka RUBAYA, ari nako gace gahanganiwemo muri iyi minsi. M23 ivuga idashaka kurekura FARDC, nekavuga ko igashaka kugisubiza, bigayikomeje gutuma ihangana rikomeza kuba ku mpande zombi, ndetse nuko kutumvikana nyirizina komeze kuba ku butaka bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko muri Masisi. Byose n'umutungo kamere ushakwa, byose ngo nuko FARDC yifuza ko M23 itakomeza kugira ubugenzuzi bwuzuye kuri uyu mutungo urimo koruta nyinshi. Ibi ndabikubwira muri Masisi. Hanyuma 23 yamaganye ibyo bisasu byinshi rukokoma bikomeje kwisikwaho, ivuga yuko FARDC na Wazalendo intumbero yabo, gahunda yabo bakikomeje ari ukwica inzirakarengane z'abasivili. Abasivili bakomeje gupfa buri munsi bishwe na FARDC na Wazalendo muri ibyo bitero nyirizina bakomeje gusuka kuri M23, ari nacyo bavuga bati dukora amagana ibitero, ndetse imiryango mpuzamahanga nayo ikwiriye kwamagana FARDC na Wazalendo kubw'ibitero bitarobanura bakomeje gusuka ku basivili, niko M23 itangaza. Ndakubwira aho yavuze barashe. Ibyo gusa hari amashusho amaze kugaragara arimwo abacanshuro hamwe na FARDC ngo biteguye kuza kwisubiza ngo umujyi wa Goma na Bukavu. Mu mvugo yabo bagaragaza neza ko ikintu kibazanye ari ukugarura Goma na Bukavu bidashyize kera. Ni bandi babatoje, bagaragariye hehe? Mbese ura muzungu n'umuke igihugu?
FARDC se yaba yarahawe ibikoresho byo kwisubiza Goma kuki se bari mu biganiro byose babimenya sibyo gusa ndakubwira ahubwo AGVM Plus yageze muri Minembwe hari 23 muri gahunda yo kubahiriza ngagahenge vuba cyane nkuko byemeranijweho mu Busuwisi mu nama ya Doha cyangwa se mu biganiro bikomeje kubera mu Busuwisi ari byo biganiro bya Doha nyirizina aha bakaba baremeje yuko ngo imirwano igomba gushyirwa akadomo MONUSCO yageze ifatanira na GVM bageze muri Minembwe ngo barebe uburyo imirwano igomba gushyirwaho akadomo ibarizwa ry'agahenge nyirizina iyo ryari ryabajyanye muri Minembwe akomeje no kumvikana ibitero nyirizina ndakubwira uko bahageze sibyo gusa turagarukaho ndaza kubwira kuri inkuru y'agahinda mu gihugu cy'u Rwanda ni inkuru ikomeye cyane ikomeje kuvugwa kuri uyu mugabo mubona ufite yambaye imyambaro ya gisirikari ya kera y'ingabo z'u Rwanda batari bayivugurura batari bayihindura yitwa Tom Byabagamba ni colonel yapfiriye muri gereza aho yarafungiye wibuke ko nguyu igeze gukurira umutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu Paul Kagame zagenze gute urupfu rwe byavuzwe gute niki cyaruteye ese yaramaze cyarwaye nubwo hari byo wamenye ariko hari andi makuru aza kumenya muri aka kanya reka ngo ikaze tuyane ku musozo jewe Umuhungu wa Kamanzi uruhande wa ikaze tuyane ku musozo nk'ibisanzwe ikaze kuri mwese aho muherereye hose nk'ibisanzwe unyemerere nkubite mbangura kugira ngo duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba nyizina tumenye neza ngo byagenze gute ariko mbere yuko tugera no kuri aya makuru nkwibutse ko mu minsi ishize FARDC Wazalendo FDNB bavuzweho kuzamura ibikoresho byinshi bya gisirikari babivana muri Kindu ibindi bikava Bujumbura ibindi bikava Lubumbashi ibindi byagiye ngo bivanwa muri depo ziri muri Uvira bijyanwa kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba aho biteguriye imirwano muri Kivu y'Amajyepfo bakazanwa n'abandi basirikari hanagiye hagezwa abayobozi bakuru barimo na Eric Prince akaba ari umuyobozi wa Blackwater cyangwa se Blackwater umutwe usanzwe ufasha Republika ya Congo muri imirwano w'abanyamahanga bakomoka muri Colombia gusa Eric Prince we ntabwo ari umunya-Colombia ahubwo Eric Prince ni umunyamerika ariko wiyemeje gufatanya na Republika ya Demokarasi ya Congo amakuru akanemeza yuko haba ku isi rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yaba izi neza ikijya imbere kuri buno bufatanye bwa Republika ya Congo ndetse na Eric Prince rero amakuru y'imirwano aravugwa ati ku gicamunsi cyo kuwa kabiri tariki 25 Kanama 2026 havuzwe imirwano ikomeye mu gace ka Operato ku butaka bwa Fizi muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yahuje inyeshyamba z'ihuriro rya Twirwaneho Red Tabara bavuga ko bafatanije na M23 bashinzwe gushyigikirwa n'u Rwanda n'abarwanyi ba Wazalendo bo muri aka gace hehe wabyumvishe neza ni muri Operato hagati muri Fizi aho imirwano yabereye nyirizina hagati y'iyo mitwe yose bashaka ko mama 23 FARDC Wazalendo bakigizwe inyuma Wazalendo nayishaka gufata yavansi ijya mbere mu byerekezo byegera Minembwe nkuko amakuru aturuka mu gace abivuga ibisasu by'intwaro ziremereye byavugijwe mu masaha ya nyuma ya saa sita murenge wa Mutambala abarwanyi b'umutwe w'ingabo zirwanaho Wazalendo bivuga ko basubije inyuma itsinda rya Twirwaneho bageza agace kizwe mu gace kazwi nka Asobu ahangaha mama 23 Twirwaneho bari bamanukanye imiriro iri kwaka kuri FARDC Wazalendo nyamara mu masaha y'ikigoroba cya 25 ubwo yuko Wazalendo yakoresheje imbaraga ziremereye cyane maze basubiza inyuma M23 mpaka Asobu bakoresheje nabo imbaraga zidasanzwe ibisasu biremereye birangira M23 ikubitiye Haleba Inzega agace kavanywemo yigizwe inyuma Wazalendo iraganza nkuko bivugwa cyangwa se nkuko bigarukwaho n'abakurikiranye ibyabire kuri ta muri imirwano Asobu nagari hafi neza aho imirwano yaberaga kuko hari milimetero 2 hagati ya 2 na 5 nyirizina uvuye kuri front line ari naho ngo M23 Twirwaneho bagejejwe basubizwe inyuma na Wazalendo n'imbaraga nyinshi Wazalendo yakomeje kugaragaza muri imirwano nkuko bikomeza kuvugwa rero nkuko byatangajwe n'abatangabuhamya bari aho ngaho umurongo w'ingabo uri kugenda ngo unyura mu misozi miremire ya Asobu werekeza mu gace ka Alenge bigatuma abaturage b'abasivile bava mu zabo bashaka aho bahungira mu duce tubiramo ukurasana kudasanzwe FARDC
wazalendo bari gushaka kuzamuka arenje ngo batangatange M23 ndetse bibaye ngombwa M23 bayibuze aho yatarabukira bayigotagote mu nguni zose. Ibi wazalendo irimo gukora, ariko bamwe bavuga yuko harimo kwirengagiza ngo yuko agace nyizina yo kurwaniramo kabara agace gafite bimwe mu biturage birimo abaturage benshi, ishobora gutuma n'ubundi M23 ishobora gusora ikirego gikomeye ishinja FARDC kurasa mu ngo z'abasivili. Gusa ibirego nk'ibi ngibi FARDC inshuro nyinshi bitera utwatsi, ikavuga yuko ibihangana n'ibitero byagabwe na M23 ubwayo, ubwo rero bayihagarike. Hari igihe biba ngombwa ko nyine bakoresha imbaraga za gisirikari, hari igihe bakoresha uburyo bukomeye ushobora kumva amatwi agacura injereri, babwira M23 bati rudi nyuma, musubire inyuma, muve muri ivyo vyerekezo. Nabyo rero bikomeje kuvugwa kuri no butaka bwa Republika ya Kongo hariya muri Fizi, bavuga ko habereye imirwano ikomeye. Nta gihombo cyangwa se abasirikari batakarije ubuzima cyatangajwe cyangwa se ibikoresho nyirizina, ibintu biri kugaragara kuri Taliki mu imirwano nyuma ya 24 gusa habayeho ikitwa guhagarika imirwano by'ibyemeranijwe. Kugeza ubu ari FARDC wazalendo muravuga ko abasirikari batakaje, ntibaranavuga ko ari ibikoresho bambaye M23, ari M23 nayo nuko nguko nakira bivugaho. Gusa ikivugwa nuko umurwano wabaye muri cyo cyerekezo. Nkujyane muri Masisi, muri Nord Kivu, muri Kivu y'Amajyaruguru nyirizina, naho havuzwe imirwano itoroshye hagati ya wazalendo ndetse na M23. Ni imirwano yageze mu cyerekezo kizengurutse gatoyi agace k'ingenzi cyane strategique hafi ya RUBAYA. Ntabwo ari kure cyane uturutse gatoyi. Nzi neza ko ibyo bice waba ubizi cyangwa se wagiye ukurikirana amateka yabyo ukaba ari cyo wagiye umenyamo. Kuva mu gitondo cya kare kuwa kabiri tariki 25 Kanama 2026 kugeza muri kino gitondo tariki 26 Kanama 2026, inyeshyamba za 2023 zifatanyije na Twirwaneho, bakunda kuvuga ko bafatanyije n'u Rwanda, bagavye ibitero byinshi ku birindo za wazalendo mu gace ka Masisi mu gice cya Katoyi. Uretse gato wazalendo no yatangije ibitero iva mu gice cyegereye Kazinga, barasa mu bice biza muri Katoyi kugira ngo bazarase berekeza muri RUBAYA hari nyine Masisi bayivanemo. Hanyuma nyuma yo gukora ibyo bitero byo kwavansa bigira imbere, M23 kuva tariki 25 no yatangiye gukora ishoboka byose kugira ngo barebe ko basubiza inyuma wazalendo bivuga ko yakiriye ibisasu byinshi cyangwa se yatunzwe n'ibisasu byinshi tutse kuri M23 bibasanga muri position zabo, bisa naho M23 ibabwira ngo olingate muzange cyangwa se mubyemere agace murimo, agace muryamyemo ntago mushobora gukomeza gukabamo ngo bikunde, mugomba gusubizwa inyuma n'imbaraga nyinshi. Aka gace ntago murakabaramo kabiri ngo bizemere. M23 imaze gutanga icyo twakita nk'iryo tangazo kuri wazalendo ndetse na FARDC nko kubabwira neza ko ako gace batarakomeza kugakoreramo ngo bizemere. Wazalendo nayo ibona nta kundi rabigenza, itangira guhangana na M23 hasi hejuru. Imidugudu n'uturere twa Muhayirwa, Mbukumbiriri, Ngokwe, Mulema mu murenge wa Katoyi zatewe ibisasu biturutse ku mbunda nini ndetse indege zijya pilote za kamikaze kuva ku isa za mu gitondo. Abaturage bari mu kajagari nk'uko amakuru dukesha urubuga rwo muri karere abivuga. Bamwe mu baturage bumvaga ibisasu biturika by'imbunda ziremereye, drone zizana ibisasu, ndetse kandi nanone n'abasirikari bakoresha imbunda zorezi za AK47 barasa kuri bagenzi babo. Ibyo ngibyo ntabwo byatuma abaturage batekana. Bamwe bahisemo kuva mu ngo zabo barahunga, bahungira mu duce batekereza ko turi mu mutekano, abandi bahungira mu mashyamba bavuga bati ahari yenda n'ibitero nibiza kugabanuka tubagaruka mu ngo zacu. Ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa bifitiye inyungu abaturage byose byarahagaze, nta bucuruzi, nta ngendo, nta mashuri, byose byese bihagara bitewe n'ibyo bisasu biremereye. Ukumbiriri, Muhayirwa, Ngokwe, Mulema byo muri Kivu y'Amajyaruguru ni ibicundi bikunze kugabwamwe ibitero na M23, ariko byanagabwemo ibitero na wazalendo mu minsi ishize. Hanyuma rero nkuko bikomeje kuvugwa bitandukanye n'amakuru ngo yagiye akwirakwizwa na M23, ibinyamakuru byo muri Kongo byise ibinyoma. Utu duce dore uko byagenze. Hambere Gasenyi ngo ntabwo higeze agabwa igitero mu gitondo cya tariki 25 ziteye 26 nkuko byavuzwe, ahubwo n'umutwe wa 23 wavuye muri Gasenyi, umudugudu wari munsi y'ubuyobozi bwa M23 muri Mata 26 ujya gutera Muhayirwa nkuko bivuga n'umuturage wo muri ako gace. M23 yabanje gutangaza yuko Gasenyi yagabwe igitero na FARDC. Ibinyamakuru byo muri Kongo bije binyomoza bivuga ko ari ikinyoma. M23 bwa rero yavuye muri ako gace
igaba igitero muri Muhayirwa kuri Wazalendo. Nta mudugudu witwa Murambi uherereye Katoyi. Ikindi kandi hari umudugudu witwa Murambi uherereye Ngungu, aho ibintu bikomeje gutuza kandi ugenzurwa na FC23. Ni icyanya cya Murambi gereye Rubaya kiri mu maboko y'inyeshyamba, nkuko byasobanuwe n'abasore babiri bo muri Rubaya na Ngungu baganiye n'ikigo cy'amakuru cya Tazama RDC Info. Nkuko inyemoza ngo ibyatangajwe na M23 bavuga ngo ni ibinyoma. M23 yo hari ryari yahamije igaragaza nyirizina ikiriko n'ikara karere, ndetse inashinja ibyaha Wazalendo na FARDC bakomeje kurasa kundi za karengane. Ibi bitero ngo bibaye nyuma y'amasaha 24 gusa hashyizwe ubutumwa bwo guhagarika ibitero MCVE+ cyangwa se MGVM EGV+ nko bikorwa byo guhagarika imirwano uhereye muri Kivu Amajyepfo ariko na Kivu y'Amajyaruguru. Wari ibitero byagabwe kuri Wazalendo FARDC biturutse kuri M23 muri Katoyi. Namwe atangiye gushimangira cyane ko babasekera maze imisarurungwa muri kino cyerekezo cya Kivu Amajyaruguru begereye Rubaya bashobora kuba bagiye gutangira gukoresha imbaraga zikomeye kugira ngo hangane na M23, ndavuga aba FARDC, kuko ngo n'ubundi barategereje imbarutso gusa ngo bakore igitero gikomeye kuri M23, ngo bishoboka cyane ko bahawe rugari cyangwa se bahawe iturufu yo gukora iki gitero kuri M23, bakaba bakora iki gitero gikomeye, bagaba icyo gitero kidasanzwe kuri M23 bakoresheje imbaraga zabo za gisirikare. Ibi bamwe akavuga yuko bishobora kuzanira igihombo gikomeye M23, bishobora kuzanira igihombo gikomeye Abazalendo, bishobora kuzanira igihombo gikomeye n'abandi bose muri rusange asanzwe bagwanira ku butaka bwa leta ya Congo, bitewe n'uko ngo shoka cyane kumva ko Wazalendo yafashwa na FARDC mu gihe bije mu mirwano, ariko umenye uko intambaro yitangiye biba bigoye cyane kumenya uko yuze kurangira. Ishoke cyane ko FARDC yakora iki gitero kuri M23 ikoresheje izo mbaraga zabo za gisirikari, kaza kurangira bitanye abantu batari bakeya, ibisasu bibaye byinshi bigahitana imbaga nyirizina muri kara karere, bishobora kuzanira igihombo kitoroshye abasivile, bishobora kuzanira ibihombo bitoroshye abantu muri rusange bakomeze gukurikirana ivy'iyi ntambara. Bikivuga kuri ivyo bitero bikomeje kuba gutaka Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tuze kuri ba nyir'ubwite batubwire ngo bimeze gute. Nyuma 23 yamaganye ibitero bikomeje kwigabwaho, ivuga ko ibi bitero ari bitero bibi bikorwa buhumyi, ndetse yamagana uburyo FARDC ikomeje kwica inzirakarengane z'abakongomani. M23 ivuga yuko igihe kigeze kugira ngo itange ubutabera ku baturage b'inzirakarengane cyangwa se abaturage bakomeje kugabwaho ibitero na FARDC, nk'uko M23 ibivuga, nk'abantu nyirizina bakomeje kwibasirwa n'ibitero bavuga ko bidakwiriye, n'ibitero bavuga yuko bitanyuze mu mucyo nyirizina. Igaragaza nuko M23 ngo igiye kuzanira ubutabera abaturage b'abakongomani bakomeje guhura n'ibitero byinshi bidasanzwe bituruka kuri FARDC ndetse na Wazalendo. Mu itangazo rya Lance Kanyuka avuga kuri bino bitero yagize ati, kuri uyu wa kabiri tariki 25 Kanama 2026 saa 11:30 ingabo zihuriweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero icyarimwe ku duce dutuwe cyane twa Gasenyi, Murambi n'uturere dukikije mu gace ka Masisi. Komeza agira ati, ibitero bikomeje mu gihe iyi nkuru yatangazwaga zateje abaturage benshi bava mu byabo ndetse byangiza ibicuruzwa byinshi. Ati, AFC23 nizakomeza kubindorereza gusa mu gihe cy'ubwicanyi bw'abaturage b'inzirakarengane. Yongeye kwemeza ko yafashe ingamba zose zikenewe kugira ngo irengere kandi irinde abaturage b'abasivile. Komeza igira iti, ubu bukangurambaga bwo kuyobya abantu bugamije kuyobya abantu ku buryo leta ya Kinshasa idashobora kugenzura neza ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola, ndetse no kunanirwa kurinda abaturage b'abasivile bakunze kwibasirwa n'ibitero za ADF naru. Ati, byongeye kandi AFC23 zimenyesha abaturage ba Congo n'umuryango mpuzamahanga ko hakomeje ibikorwa byinshi byo gutanga amakuru atariyo, kwamamaza no guhindura ibitekerezo za rubanda biyobowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa binyuze ku mbuga nkoranyambaga n'ibiganiro bimwe na bimwe by'abarwanyi ndetse n'abanyamakuru, ubwo yuko ngo biza bivuga ibitari byo bikwa kuri ta. AFC23 irasaba ubutegetsi bwa Kinshasa ngo gukura amasomo ko naribonye n'uburyo bwo guhangana na M23 kugira ngo bakomeze nanone kurwanya icyo zebra nk'uko M23 bigenje, bagabanye ikwirakwira ryacyo kandi barusheho kurinda abaturage ba Congo
iki cyorezo cya Ebola iki makumyabiri na gatatu ivuga yuko FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa bwananiwe guhangana nacyo mu buryo bukomeye, mu gihe makumyabiri na gatatu ivuga yuko yo aho igenzura ubu bintu ari sawa sawa nta kibazo gihari kuko yarangije guhangana na Ebola, kandi Ebola yatsinzwe muri ibyo bice bigenzurwa na makumyabiri na gatatu, nk'igihamya kigaragaza ko makumyabiri na gatatu ngo ifite ubutegetsi bwiza bubereye butanga ibisubizo ku baturage, ibyo abaturage bakeneye muri rusange. Nyamara ngo nubwo makumyabiri na gatatu iri kwishima ikavuga yuko izakomeza kubirinda abasivile kandi igenda ibona isinzi clitele uburyo na FARDC bagomba kwigira kuri makumyabiri na gatatu, bakibuka ko makumyabiri na gatatu itajya ikina muri make, nta mikino ifite kuri tele irwana kandi igatsinda. Bisa naho zongeye guhindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bisa naho bizatunguranye cyane mu buryo bukomeye. Utigute rero byatunguranye, amakuru aremeza ko makumyabiri na gatatu nyuma yuko ikoze iyi imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko igabye igitero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari ibikorwa byatangiye bikomeye cyane bikozwe na FARDC biteguriza kuza kongera kwisubiza icyo byose makumyabiri na gatatu yigaruriye. Ni ibice birimo Goma, birimo Bukavu, birimo n'ibice bya Minembwe byose. makumyabiri na gatatu irakinya neza cyane ko ubu ngubu yarangije gutegura uburyo bwo kongera kwisubiza buri gace kose, buri santimetre yose yafashwe na FARDC atangaje ko kuza kubambura makumyabiri na gatatu. Ibyo bice byose bidashyize kera, muri make ntabwo bizatinda ko makumyabiri na gatatu yisubiza utwo duce, ntabwo bizatinda ko FARDC yisubiza utwo duce kwa makumyabiri na gatatu, makumyabiri na gatatu ngibone ko yibeshye. Bitangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa nko kwemeza ko bazanye imbaraga. Abo mubona ni abasirikari bari kumwe n'abacanshuro, n'abasirikari ba FARDC bari kumwe n'itsinda y'abacanshuro bagiye gufasha ngo Kongo kongera kwisubiza ubutaka bwose bambuwe na makumyabiri na gatatu. Ni bamwe mu basirikari bakomeye ngo cyane kandi bafite ubunararibonye mu mirwanire, baturutse igota Masimbi nkuko byemezwa. Iri tsinda ryatoje ingabo za Force, ingabo zikomeye cyane za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngarizo ziteguye kuzakora ibikorwa biremereye cyane bahangana na makumyabiri na gatatu ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye. Gahunda bashyize imbere ngo nukuza kwisubiza umujyi wa Goma. Muri aya mashusho nkuko muyabona imbere yanyu, umwe mu basirikari b'uruhu rwera yagaragaye agaragaza ko bamaze gufata imyitozo ikomeye ari kumwe n'ingabo za FARDC zambaye imyambaro izwi nk'iya Force de Tigre cyangwa se Force. Bati tuziye Goma, tuziye Bukavu, tuje kwisubiza ibice byose, ati imbaraga nk'iza Isirayeli. Amakuru yemeza yuko hari abacanshuro b'uburyo bwinshi muri Kongo, ariko akaba arimo n'abasirikari baturutse muri Israel baje guhangana cyangwa se gutanga umusada kuri FARDC kugira ngo FARDC igire imbaraga zikomeye cyane shobora gutuma bahangana n'ibitero bavuga ko bituruka ku mwanzi, ibitero biremereye cyane bishobora gutuma FARDC itagera ku ntego yayo. Aha rero bikaba ari ibyashyizwemo akabaraga n'abarwanyi ba FARDC nabo biyemeje guhabwa iyo myitozo babikuye ku mutima kugira ngo bazarwanire ngo igihugu cyabo batsinde umwanzi, batsinde ku rugamba. Ibi rero bakaba bakomeje kubigaragaza nk'iturufu ikomeye cyane kuzatsinda muri iyi ntambara, nimba bahawe amahugurwa ya gisirikari nk'aya, nimba bagiriwe icyizere bagahabwa amasomo akomeye cyane ya gisirikari, bizababashisha gutsinda mu ntambara mu buryo bwuzuye, cyangwa se bizatuma batsinda urugamba mu buryo bw'umwihariko. Ibi rero bikaba byagiye bigarukwaho cyane n'abasirikari ba FARDC bari bamaze kuganira cyangwa se guhabwa imyitozo n'abasirikari b'abacanshuro, bati FARDC tugiye kwisubiza umujyi wa Goma. ATVM Plus yageze ahari makumyabiri na gatatu Minembwe, gahunda ari ukuza kurikirana iharikwa ry'imirwano agahenge nk'uko byatangajwe n'umuntu wo muri aka gace. Itsinda ryateguwe n'inyeshyamba zigenzura aka gace ririmo kugeza ku ntumwa zaryo, ayasi ku ntumwa zoherejwe hariya umutekano mu buryo bwuzuye. Ni intumwa zo mu muryango wa MONUSCO cyangwa se w'abibumbye, ishami rya MONUSCO n'abandi batandukanye barimo n'abatutsi Kinshasa. Barishyize hamwe afite ubumuga, bageze mu zakuru ndetse n'abahagarariye amashuri y'insengero bizasenywe na Twirwaneho. Bavuga ko ibyo byasenywe byatewe na FARDC, mu by'ukuri ibirimo kuba hano ngo
ubu ni igitaramo kinini bagaragaza ingabo z'u Burundi nk'abantu b'isoko y'intambara. Noneho ibyo byose bagaragarije abagize itsinda rya EDVM Plus baje muri Minembwe, bagaragaza ko ibibazo byose Minembwe yahuye nabyo, intambara barimo yose bayitewe na FARDC ndetse na Wazalendo FDNB bakomeje kubiba urufungo ku butaka bwa Minembwe, ndetse no kugaragariza iri tsinda rya EDVM Plus ko bakomeje bo gahunda yo gushaka uburyo amahoro n'umutekano zaboneka, bakanahamya cyane ko icyo biyemeje gukora ari ugutuma Kongo itekana mu buryo bwuzuye, cyangwa se habaho umutekano mu buryo bwa nyabwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no gushimangira icyo biyemeje kigomba kuzagerwaho cyane binyuze mu bufatanye bwa MONUSCO n'abandi, kugeza ngo igihe Kongo izemera kuva mu bikorwa by'intambara bibiba urupfu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byarashimangiye cyane umwuka uri mu barwanyi ba M23 na Twirwaneho, kuko ari ukurinda abasivile mu gihe FARDC yo ngo ikikomeje gushyiraho umutima ari ukwica inzira karengane. Hanyuma tujye kuri Tom Byabagamba. Colonel Tom Byabagamba ubu ngubu biravugwa cyane ku buzima bwe ko atakiriho. Ni Tom Byabagamba wahoze ari colonel mu ngabo z'u Rwanda, kanaba umuyobozi w'umutwe w'ingabo z'intumwa perezida wa Repubulika, yapfuye nyuma y'imyaka 12 yaramaze mu gihome. Akuri y'urupfu rwe yemejwe na mukuru we David Himbara mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X. Himbara ati Tom Byabagamba murumuna wanjye yapfuye nyuma y'imyaka 12 muri gereza. Akomeje agira ati tubabajwe cyane no gutangaza urupfu rwa murumuna wacu dukunda Colonel Tom Byabagamba wapfiriye muri gereza mu Rwanda. Imana imuhiruko ridashira. Tom Byabagamba yari umwe mu basirikari bakomeye mu ngabo z'u Rwanda, akaba yarigeze kuyobora umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Yatawe muri yombi mu mwaka wa 2014 Kanama, afunganywe na maramu we Frank Rusagara ndetse na François Kabayiza nabo bahoze mu ngabo z'u Rwanda. Urubanza rwabo rwasomwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rw'i Kanombe tariki 31 Werurwe 2016. Byabagamba yahamijwe ibyaha birimo guteza imidugararo muri rubanda, gusenya igihugu, guhisha ibimenyetso byashoboraga gukoreshwa mu gukora icyaha no kutubaha ibendera ry'igihugu. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 21 anamburwa impeta zose za gisirikare. Mu mwaka wa 2019 urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho imyanzuro y'uko Byabagamba ahamwa n'ibyaha, ariko rugabanya igihano cye kiva ku myaka 21 kigera ku myaka 15. Byabagamba apfuye nyuma y'umwaka n'amezi 5 mugenzi we bari bafunganye muri dosiye imwe, Frank Rusagara nawe apfiriye muri gereza. Rusagara we yapfuye kwa 24 Werurwe 2025 nyuma y'imyaka nawe irenga 10 yaramaze afunze. Rusagara na Byabagamba bari bafunganywe mu mwaka wa 2014, urubanza rwabo rukaba rwaraburanishijwe hamwe. Rusagara nawe yakatiwe igifungo cy'imyaka 20 mu mwaka wa 2016, ariko mu mwaka wa 2019 urukiko rw'ubujurire rugabanya igihano cye kigera ku myaka 15. Kugeza ubu amakuru arambuye ku cyateye urupfu rwa Colonel Tom Byabagamba, igihe nyirizina yapfiriye nawe yapfiriye, aho umurambo wuri ndetse n'uryo azashyingurwamo zose ntibiratangazwa, kuko nta rwego rurabitangaza ngo ruvuge ko yapfuye. Ubwo nyine ni inkuru ya bwana David Himbara gusa ikomeje kunyurwa mu itangazamakuru, nta wari we akemeza cyangwa se nta ushobora kwemeza ko ibyo Himbara avuga ari impamo, kuko nta rwego rwihariye mu Rwanda ruratangaza iyi nkuru rugaragaze ko Byabagamba atakiriho, ko Byabagamba yapfuye, nk'uko Himbara murumuna we cyangwa se uwo bavukana wakomeje kubivuga kuri les sociaux, ahamya neza ko babajwe n'urupfu rwa Byabagamba wari ufungiye muri gereza gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda. Usibye ayo makuru akomeje gutangazwa kuri Tom Byabagamba, hari andi makuru avuga yuko bishoboka cyane ko Byabagamba yaramaze igihe kinini arwaye indwara itaratangazwa nayo, avuga yuko yari afite ubuzima butameze neza, bishoboka ko ari byo byabaye intandaro y'urupfu rwe. Gusa kugeza ubu hari andi makuru nanone avuga ko Byabagamba yari amaze iminsi agaragaza ibimenyetso byo gucika intege, nko kugaragaza neza cyane ko adafite icyizere wenda cyo kuzava muri gereza, ariko nk'uko byemezwa nta kindi, nta muryango we usibye David Himbara basanzwe banashinja kuba yibasira igihugu cy'u Rwanda,
nta kindi cyemeza yuko Byabagamba yaba atakiriho. Nukomeza kurikirana inzego zibishinzwe mu Rwanda nizijya amakuru y'ingenzi itangaza turaza kwikumenyesha ndabikubwira amasaha ari imbere, kuko niho umuntu amenya neza nyirizina niba koko ibitangazwa ari byo, nimba ibivugwa ari impamo ko Byabagamba atakiriho. No turaza kumenya nyirizina amakuru y'impamo ku rupfu rwa Tom Byabagamba, icyamuhitanye, aho yapfiriye, uko byagenze, aho umurambo we uri, uburyo azashyingurwamo. Byose inzego zibishinzwe mu Rwanda nizo ziza kubitangaza. Ntabwo twagendera gusa ku makuru ya David Himbara gusa, ntabwo umuntu yapfa ko yarenza ingohe ngavuge yuko atariyo, kuko nyine numva n'umuntu we wabugufi. Kumenya amakuru nawe biba bisa nkaho byoroshye, ko yamenya amakuru ya mukuru we bishobora koroha cyane. Ubwo rero byose reka dutegereze inzego zibishinzwe turaza kubimenya. Icyo nagusaba ni kimwe gusa, ukomeze kubana natwe, uragenda umenya byinshi mu biri kuvugwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda no mu karere kose muri rusange k'ibiyaga binini. Wana natwe biroroshye, ukanze sabone twajya tubana, benshi barabikoze tujya tubana nawe. Rero uyu ni umwanya mwiza kugira ngo tujye tubana iminsi yose. Ngubwe neza, amahoro, imigisha n'amahirwe, amafaranga, guhaha no kuronka nibyo mbifurije, kandi ngire nti umunsi mwiza kuri mwese.